kumin April ni som pakua a Lok Sabha kanayo thul thangin vote kan thlaka India rampuma Lok Sabha in thlanpuya vote tlate chu voin khan chiar ni in Mizoram ayo MP atan ZPM candidate pu Richard Vanlalhmangaiha chu ne taka thlantlin ani ei tun MP in thana hianin mi puin min thlan chan veina tam takara mi puin min thlan chan chu ZPM ani mi pui kal tlang mi pathianin mi pui kal tlangin he na ZPM ape ani a ke chu ke matan chu ani don lawa kan zawai ta turan ya mi pui thlan mi pui tan kan ni dona tin ka soitong kan zoram mi pui mai ko le vel mi zo na thak zong zong tan kan ni dona tin lang chiang em chu ZPM sarkar ni pummaya kan ne takin thankin kan ni a tuna hian mi pui hian rin na kan lang hat ema pu do ma kai suai hi kan tha muang ani kan du ni mi pui hianin kan ngai zong ma henga hian a chan chu kan policy hi ning ka ria he wang hianin kan policy ti lo tin hei na hian ke po thei top ka chua do na chung awanga ne ta ka thankin kan ni ning ka ria alo me ZPM candidate pu Richard Vanlalhmangaiha hian vote nuai ni sangriat zanga somnga pani muin vote nuai khat singli zani somruk pali muwa ama naiber tu MNF candidate pu ke Vanlal fe na chu vote singruk sangriat zani somriat pariatin ania BJP candidate pu Vanlal muakan vote singthum sangthum zanga somthum pathum amua INC candidate Pulal Biak Zaman vote singkua sangriat zanga somkua panga muin PC candidate P Rita Amal Somin vote sangthum zasari somkua pathum amua independent candidate Pulal Riat Rengachang te in vote sangli zasari paruk amu baka nota a vote sangkhat zariat somkua pathum atlabok ani Tunruma Lok Sabha in thlanpuya hian Mizorama polling station sangkhat zani somsari paruk a oma Mizorama vote neimi nuai riat singruk sangkhat zani somsari pasari atangin voter nuai li singriat sangsari za pathumin vote kan thlaka vote tlahi za zela somnga paruk point pariat pasari ania Mamit district a vote tlathaberin za somruk pathum point pali panga atla a Aizawl district a vote tlacheberin vote za somnga pathum point pani pakua chau atla ani kha Mizorama Lok Sabha in thana in hena sang berchu kum sang ni pakua a ni in hemitum hian INC candidate pu CL Rualan independent candidate Dr. H Lalung Muana chu vote nuai khat sangriat zakua somnga panga in ania hei hi Lok Sabha in thana Mizorama chuan in hena sang ber alani in hena tlem ber chu kum sang kha zakua somkua pariata ni in independent candidate Dr. H Lalung Muanan vote somli pakhat INC candidate pu zel sang zuala ane kha ani Mizoram in Lok Sabha pangana sang kha zakua somsari pakhat atanga sang zakua somsari pasari atangin Lok Sabha ayo MP kan nei vetrana Mizoram ayo Lok Sabha member pasaber chu Mizo Union atangin pu sangliana Zarkot veng Aizawl ania hemitum hian ahrana in thlanbuat sai ani lova kanayo MP masaber hi chu puitu dang anom lo ani kum sanga zakwa somsari pasaria chuan Mizoram mi puite point Lok Sabha a kanayo tur thlangin vote kan thlak veta a PC party candidate Dr. R Rothwama thanlin ania ani hi Mizoram mi pui vote manga Lok Sabha MP atana thlan masak ber ani ta ani Mizoram Lok Sabha MP atana thlan non mi pali anom towa chungte chu Dr. R Rothwama ani hi kum sanga zakwa somsari pasari le sanga zakwa somria ta te thanlin ania kum sanga zakwa somriat pakua sanga zakwa somkua pakhat le sanga zakwa somkua paruka te Dr. C Silvara thanlin ania kum sang zakwa somkua pakua le sang ni palia pu Vanlal zoma thanlin ni in kum sang ni pakua le sang ni som palia pu CL Ruala thanlin ani boka pu sang liana ulal du oma Dr. H Lalung Muana le pu CL Ro sang ate ram khatheu Lok Sabha member ania tunruma thanlin tak pu Richard Vanlalhmangaiha tiamin
India ram ro rel na insang Lok Sabha a thu thei Mizoram atangin mi pakwa anom ta ani Hiện ông Bùi Na làm đâu á để nó sáng các chân á riêng rồi em thì đăng hi ông đó lom tu sợi qua thì riêng rồi em ông đó lom tu sợi alien em đây à tu chất số mà bôi em lom tu cái sợi hey rồi làm bị quỷ số mà thế party workers số mà thế lệ thuộc tu dùng sông hey sẵn đó rồi thì cái này thì nó tu riêng so car na thuộc dùng sông số mà lom tu cái sợi in kan security te himdam takin har sadda lowin sanna kan nei thaya state dan le sel sanga de so capturing de poi of so chung zong langa de so in har sadda kan nei ve lawa kan police te kan sarkar na thak so fel fai takin election kan nei hi ro pi katia chuwang chuan he no inna an chan theina kong zong an har sadda thei zong hi pathian ni milla kian sak ni ka ria zavai chunga lom thu soya tin bi takin kan party te kan how to te chief minister MLA corporator party suai tu te lung le la ba ko LMC kan councilor te le suna kan suai tu zong te hey sanda hen thei khai ru takin ke kan pe na ni chu wang chuan ne na sang sang thei kan ni ya lo om ka ti lo tu ka soi se lo ni chung lo ko enga mo ka soi lo te ka soi lo tu ka soi zong songa te po khani ni ngai dam ka di dua mi ril ru nap ka nei te ni chuan chunga te po chuan ngai dam ka di la ten chu ni bia la ba hey kan min pui tu bel khiat pot ni lem lo thei to chuwa min pui tu zong te chunga te po khani lom tu kan soi tong khanin ka soi Mizoram atangin puri cha Vanlalhmangaiha ma hianin Lok Sabha member atana thantin mi pariat anom tua unrunga Mizoram atanga Lok Sabha member ithei pakuana niturin ZPM candidate Richard Vanlalhmangaiha chu ne taka thantin ani le ta ani na to kor zora mi kuin na to kor min ha tira kan ram suai tu kan CM te kan minister te kan party suai tu kai suai ko ya ram ida ma so se theina elaya ste so kha de na jang howin thei to bin central lama ka chang zone lo ka kin zona in nei karin chu kan cha nga te khoi la ba nei do diam chi ka ke ni chu ani NDA la mo India la ba mo kan chu do lewa kan party kan kalse dan tu chu alare do na tu na ri chuan issue facing kan kal so do na ni tu dai chu ni tam tak in do is do na do ni ko ka ria chu kan